bakunzi ibi murenga 5 kuri 5 hano rero turi kuri point 0 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi aho mu gace ka point 0 ku munsi w'ejo havugiye imirwano ikomeye cyane heriri guhuza ihuriro ASM 23 ibisanzwe Wazalendo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na FARDC arizo ngabo za Kongo. Hanyuma rero baravuze ko ubundi habaze imisi mu maboko ya FARDC, aka gace kamaze imisi mu maboko ya FARDC cyangwa se barahambuye ASM 23. Ku munsi w'ejo rero nibwo bicubije kano gace ingabo za ASM 23 hanyuma zihita zicelebra intsinzi, hanyuma zirana hifotoreza. Nyuma yuko bahifotoreje FARDC nayo yahise isohora amafoto yabo ya kera mbere yuko bahajya, hanyuma bavuga yuko ayo makuru atariyo, FARDC ariyo ikigenzura ku gace. Nyamara abagenzi banjye baherereye muri Kongo twavuganye banyemereye amakuru yo 100% ko ASM 23 ariyo iri kugenzura kano gace ka point 0 gaherereye muri territoire ya Fizi. Hanyuma rero murabizi ko ubundi ku isaha y'isasta z'igicamunsi ku uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2026 nibwo dutegereje ko amasezerano ajyaho umukono hagati y'ihuriro ASM 23 ndetse na leta ya Kongo. Ubwo ndavuga leta ya Kinshasa iyobowe na perezida wa Kongo ariwe Chilombo Antoine Felix Tshisekedi. Nibwo bari gushyireho umukono ku musezerano mu mbabarire yuko bagomba guhagarika imirwano hanyuma bagasubukura ibiganiro by'iduha, nkuko perezida wa Kongo Chilombo Antoine Felix Tshisekedi yari yabivuze ku munsi w'ejo. Nibwo yasohoye itangazo avuga yuko uno munsi basohora itangazo vuye muri gouvernement ryemeza neza ko bagomba guhagarika imirwano mu duce utwari twose bagahana gahenge hanyuma bakongera bagasubukura ibiganiro iduha muri Qatar. Mu yandi makuru ndaje nkubwire ko kandi perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi yongeye gusengerwa ku munsi w'ejo hanyuma ngo ahanurirwa urupfu rwo kuba azapfa agapfana ngo n'abarwanyi bagira kuri 3 bakomeye ba ASM 23. Hanyuma kandi mu yandi makuru ndaje nkubwire ko mu Rwanda byakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ubwo umunyamakuru yaganirizaga nakwita nka ministry wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ministry w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma akajya amubaza nimba ntacyo bibwira kuba bafatira ibihano u Rwanda, by'umwihariko perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Hanyuma Ministry w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageragezaga kumusubiza, hanyuma umunyamakuru akagerageza ko insista asa nkaho amuhatiriza kuba yakwemera ko bazafatira ibihano perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ministry w'intebe kandi yaje gusubiza ko abona ko u Rwanda bakirufitiye icyizere, by'umwihariko perezida warwo ko nta mpamvu nimwe babona aka kanya bafatira ibihano u Rwanda, cyane ko ngo ari igihugu cyumvira, cyane ko ngo n'amasezerano basinyiye Washington ari kugenda ajya mu bikorwa, nkaho yamubwiye ko ngo withdrawinze yategetse kuba withdrawinga bakava Ovira ndetse n'ibindi byinshi bagiye baganira nje tukaba tuva imuzi n'imuzingo. Hanyuma kandi mu Burundi perezida w'u Burundi murabizi ko yiyemeje kurandurana imizi yayo ubwo yarahiraga kuba umuyobozi cyangwa se chairman w'umuryango wa AU cyangwa se African Union muri Addis Abeba muri Ethiopia. Ubu rero noneho ngo akaba yiyemeje gutangira gushyira mu bikorwa ibyo yarahiriye, dore ko ngo yiyemeje kurandurana n'imizi yayo iyi huriro ASM 23. Ese ni izihe tactique yagiye gukoresha zitakoreshejwe, harabaho iki? Byose nibyo nje tukaba tureba mu masegonda makeya. Icyo nkwisabira mukunzi ibyo dukora kandi subscribe hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Iyi ni Munara TV. Hanyuma
wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo urabe gushimira cyane, umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe. Reka ukande like hanyuma udasharing ino video kugira ngo tujye tubereba nimba byibura turi kumwe namwe. Mbibutsa ko gukanda like cyangwa se gusharinga izi video bituma zigera kuri benshi, hanyuma zikaba zabafasha bakabona amakuru yizewe kandi ku gihe. Ikindi kandi bitwereka ko turi kumwe nubwo mudukunda. Ni Poezero ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane hagati y'ihuriro AFC/M23 hanyuma n'ingabo za Congo FARDC zibumbiye hamwe na Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR. Hanyuma byaje kurangira FARDC itsinzwe ikubiswe inshuro n'ingabo za AFC/M23 hanyuma bisubiza Poezero, ariko hari hashize hafi ibyumweru bibiri AFC/M23 itagenzura aka gace ahubwo kagenzurwa n'itsinda rya FARDC. Ibyo rero byaje gutuma bamwe mu bayobozi ba Congo bavuga yuko basaba ko perezida wa Congo atakwemera ibiganiro cyangwa se atakwemera ko basubukura ibiganiro, dore ko ubundi hateganyijwe uyu munsi ku isaha y'isa sita z'igicamunsi aribwo bari buhagarike imirwano hanyuma bagasubukura ibiganiro bagasubukura ibiganiro idwa nkuko bari babitangiye, nkuko perezida Antoine Felix Tshisekedi yabyiyemereye ku munsi w'ejo avuga ko uyu munsi isasta aribwo bashyira hasi intwaro hanyuma bakaba mu mahoro, bakabahana agahenge bakajya mu biganiro nkuko bisanzwe. Ibyo kandi byaje guteza ikibazo kuri bamwe bayobozi ba Congo nka Kayikwamba ndetse n'abandi bagiye ku mbuga nkoranyambaga zabo batuka ihuriro AFC/M23 bavuga ko ari abantu badashobotse habe namba, dore ko ubwo bateguraga ibiganiro bo bari bari ngo mu mugambi wo kwisubiza Poezero. Ibyo kandi byagarutsweho n'ihuriro AFC/M23 bavuga yuko natemera ibiganiro bo nta kibazo bafite, nta nicyo bahomba, ahubwo ari ugukuraho ubwo ibiganiro nyine bakajya mu ntambara nk'ibisanzwe. Nyuma kandi perezida wa Congo ngo yaba yahanuriwe urupfu ndetse n'andi makuru nje tukaba tugaruka mu kanya. Ntujye kure, bana natwe.